kabingka no, i-shoutout ang imong dapat i-shoutout, okay? Ako po si DJ March Barrios, ang kauban ako si sawa na kailas ako, ako dai si Rogin Bulak. Ay shoutout din ako si Marvin Samuel Iskasinas og si Junjun Sabate og si Angelo og si Luz Dinde. Thank you. Okay, so among taon karon ang katong kanta nako nung Mansanitas, no? Pagkaon sa pirok-pirok. Here we go. Mansanitas, you. Mansanitas, mansanitas. Imong gapangita ng pudno. Mansanitas, you. Mansanitas, mansanitas. Imong gipangita na pudno. Unsa imong gipangita nimo sa mansanitas? Ing ana jud na hilig sa mga bata, maglumbaan na gani sila sa punuan sa mansanitasan aron manguwa ug bunga. Magsumbaga na gani sila basta makuha ang ilang paborito, kanang pula-pula ang ilang gusto. Katungod jud na kay tamisamis ang mansanitas kay natural na prutas. Kung manguha ka sa bunga ni ana, way masuko sa imo ana, di pareha sa uban na prutas. Kung mananghid ka og tarong ay nalang jud asahi kay ni silingan na perting dalua. Kung mamugos kasi mong gusto, basig malabayan jud kanya og bako. Mansanitas, you. Mansanitas, mansanitas. Imong gipangita na pudno. Mansanitas, you. Mansanitas, mansanitas. Imong gipangita na pudno. Karon gani nga dagko na gyud, maulaw na gyud mo kuwag mansanitas, madok nga sawan sa ilang uyab, basig inon sa ilang kauyaban. Ang mansanitas bagay lang na sa mga bata, kung dagko na ka wala na kay angay dong, kumamugos ka sa imong gusto, basig inan jud ka sa imong uyab, mura jud kag tukmo ana, basta mo kaon jud ka sa bunga ni ana, mo na gyud walay makuha sa bunga ni ana, hadlok man kasawan sa ilang uyab, madok man kasawan sa ilang uyab, basig inon sa ilang kauyaban, mura jud kag tukmo ana, basta makuha jud ka sa bunga ni ana. Yeah. Yo, we go. Mansanitas, no? Yeah, mansanitas, mansanitas. Imong gipangita na pudno. Mansanitas, no? Mansanitas, mansanitas. Imong gipangita na pudno. Yeah. Katong gani nga bata pa jud ko, di gid ako gid makalimtan sa pagani sa buntag makatkaten sa punuan sa mansanitasan aron makuha og bunga. Nagsumbaga na gani sa akong mama, giinan jud ko sa akong mama. Okay. Yo, no, salamat kayo, no. Ako po si DJ March Barrios, okay? Paki-subscribe po sa aking YouTube channel, DJ March Barrios channel on YouTube. Yo, thank you. Oy. Hello. Oy, shout out din ako na si Z Up Art and Cotton from Cebu, John Miko Moral, Emmy Frontes, Eddie Barido, Jason Bariskag, Cargado, Joshua Carion, NC Bong Diaz, James Aculod, John Rafael Dayanon, Mar Tagalog, Ruin Angels, Jumplex Garigo, Stephen Labra, John Enidaro, John Ross Tabor, Kawawang Nilalang, Ran Rat Beat Band from Cebu, May Oliver, Nigel, Joseph Mirasol, Francil Rick Dreams, Lawrence Watak Ricana, James Lucero Planas, Neil Octreliano, Aguilar Ben, Secretary Ben, okay? Paulo Ladisma, Van Clark, Parta, Jeff Johan, yes, Lorenzo, si JR, okay, og iyang asawa na bokalista. Okay, so Bobby Coho, o si Richard V. Reyes, John Kong Wawa, Mateo Medel, Marco Van, Yumel Carion, Rondex Rubasa, Nipang and Family, Arking Abilina, DJ Lens, Nelson Bilra, Isoy Isan, okay? Zidan, no?
John Dave, King Abra, Ver Serco, Joseph Michael, Jamil Carigo, Rig Lily, no? Siklo Band, okay? DJ RJ Mantalaba, Double Mix Club, Double Disur Chapter, Francis Sinon Dominic, okay? Eden May Plaza, One Plaza, Pedro Plaza, June Plaza, Winston Plaza sa May Dahican, sa Mapi, okay? So, Wex ay siglabay-labay dag manga Wex, no? Si Romeo Sparsha, si kuan, si tawagan na si George, si Bingbong, si Kaerne, si Jan Udang, okay? Eric alias Angkol, okay? Ako mangiita na amigo na si Jumong Rodriguez na taga Samantha Homes, okay? Si kuan, tawagan ni Christian Parniales alias Minyo, Nathaniel Elijah da sa may Brookshire College, okay? So Edna Espidilla din, no? Okay? So dagan gayong salamat. Uy, ang purok leader din sa may Samantha Homes na si Fe de la Cruz.